bonda kasidziva wena ngomthwalo kamabaso wena wani kubusa wathi kubusa isigwegwe sasobingweni ngoqo mntane nkosi sobuyase wena kamvula zomnyama. Mina nginduna uThulani wakajubane indawo la ngiphuma khona ngiphuma endaweni yaseNtshamathe ngaphansi kwendunwa uSigola emzini waMangwane enithi nina kusemzingwane yilapho engibuya khona mina. Angibonge futhi le ndawo kodwa njengoba sizovala umnyaka kanje benginesifiso sokuthi inkosi isigade njengoba sizohamba nje siye emakhaya nje ibe nathi inkosi sihambe siye emakhaya sihambe sifike emakhaya siphephile siphinde sibuye futhi mase sibuya lo nyaka ozayo sibuye singabaphephileyo right ke futhi ngiphinde futhi lento eyiyo vele ngihamba ngayo kakhulu. Uyabona mase singabantu sifuna ukulungelwa izinto ngoba izinto azilunganga nje kunje izinto zimoshakela abantu siyahlupheka thina singamahlabezulu kodwa masifuna ukuthi leyo nto ilunge leyo ile nje cha into engenza ukuthi leyo nto ilunge izinto zisebenzele and yinye leyo nto ukuthi sibambane emahlabezulu asibambalele sibe into eyi1 sibone ngasolinye kuzasilungela nalabo abafuna ukusisiza futhi bazokwazi ukusisiza ngoba ngikhuluma nje bakhona abanesifiso sokusisiza kodwa thina sibambananga and asibabonisa ukuthi siyalidinga usizo kodwa eqinisweni siyaludinga usizo mahlabezulu siyalidinga usizo singakuphiki lokho abafana let's titita fana kwesenjana kana cho shine yes